Wengeneza uthi impela sibona lapha ngomgibe njengoba ke eseqonde ngqo uKing Bhaka ke emxwayisa ukuthi cha impela ke akaqhele ke ezintweni ke zabantu emva kokuthi ke wengeneza uthi impela kutrenda kakhulu phana ke enkundleni zokuxhumana ke ukungabona ngasolinye phakathi kwakhe uKing Bhaka naye uDr 2+2 enayo MC Gwajo khala ke engaso ke iskesh ke esaqoshwa phana ke kwamhlabe yalingana ke emzini ke wenyanga okuDr 2+2 ekhala ukuthi ke yabona ke leskesh lesike sizodukisa ke abantu abaningi ngoba ke abantu ke bazobona ukuthi lokho kuyiqiniso babesike bahambe phela ke beyofuna ke usizo kanti hey kuya actual lana ke ayikho lento bafuthi impela kumgebe ke uthi uthuyele ke ugane ke onabo uthi nje impela ke uyena ke uKing Bhaka ke aqhele ke ezintweni ke zabantu kanti ke sikhumbule ke wenganiza kwethu uthi ke engonyaka odlule ke kuba khona ke ungaboni ngasolunye phakathi kwakhe uKing Bhaka ke naye uDr Khehlelezi kwabe siwazoba khona ke enye ke inyanga khona phana ke eThekwini kodwa ke idabwa khona phana ke Eastern Cape bafuthi impela ke nalokho udabukelelo la trend kakhulu phana ke enkundleni ke zokuxhumana ngoba ke nakhona ke umgebe ke wagcina ke sengenelela kulona ke lelo daba hayi ke wengane zothi impela thina kasazi futhi ke asazi ke lokho ngempela kodwa nje mina ke ngaphandle kwanikhuluma kakhulu ke anginishela yona ke le VN ngamgebe ke enkulumeni yakhe ke iqinisekena ke uKing Bhaka ake nizwele awu ngitshela Bhaka uyibona ukuthi uyini wena Bhaka wena Bhaka inyanga le yakamhlabi yalingana u2+2 whether beyenza content or be serious or be marketer business la angazi futhi angingene lapho mina Bhaka uhlangana lapho na Bhaka nayo ungena ngapi yona wena Bhaka yini yenza ukuthi enye indoda ayidelete ama video ayo ayeke lento eyenzayo asuke uKhehlelezi last year abe lesibona sangasibona sana leso but asi based on ukhozi wathini wena wathi nosigojana uyabheka usigojana uyasangana usigojana kusho wena nzami now this year very same Khehlelezi futhi wenza futhi ivideo eveze sasokhozini wena futhi Bhaka hey ngazosangana usigojana uyabheka usigojana uhlangana napho wena nzami weBhaka uhlangana napha ngitshela nokuthi wena Bhaka udume kakhulu ngo2013 11 ngisahlala eThekwini 14 12 lapho ke into obugude kuyona beyokulapha ilonda kwaphela laphi ukulapha kwakho ilonda weBhaka ngoba ubugudi ke ngapho lapha ukuthi inyanga mina angikwazi la bengazi mina ulapha ilonda we kwaphela lapho lokho noma mhlawumbe umuntu owayegayela imithi yeyilonda washabalala kwenzakalani awuchaza lapho weBhaka yazi weBhaka mina ngiqala ukuswa ngezwe wenza nje ubumpatha angazi kwibirthday kabani okhozini dala kodwa kuthiwa wafika kwibirthday party yakhe uphethe imali I think awu20,000 awukudala kodwa uzompha imali yabo uzama phela ukuthi mhlambe ungene bekufake okhozini ukuze udume ngeimpilo zakho zeyilonda konke lo Bhaka akekho umuntu owagxekayo kulokuba kwakusuke enhlizweni yakho ukuthi uthathe imali uyiphe angazi awunengco angisho igama lakho angazi ukuthi awubani kodwa umculo umsakazo wokhozi leyo sasingena inkinga Bhaka nalokho uzana thina weBhaka uboke mfethu ufunde ukuthi udede ezintweni zabantu ndoda uphume nje kuzona ebeshale abajengenyanga abayisamelayo nabo deda nje khona